Gagasi FM. Indaba eGagasini sino umntwana uMeli Sizulu kanye no Mlondi Magubane ama expert esinto sikhuluma ngendaba yokufikela ubizo semusha now that sekwi youth month. Ulindola uthi mina nginenkinga uma ngihamba abathandazi bathi mangiyolungisa izinto zami kuyavela ukuthi nginobizo lokuthi ngithandaze angisazi ukuthi ngenze njani kusukela manje ngoba izinto azilungi noma kunjalo so ke kumele senze njani ke laMagubane Sohlaza uyabona lo muntu lo nangumkhulu ya sanibona batabami nitshele lo mfana ukuthi ngithi kuyena uma sasuka la sihamba abangaphumi ngalendlela abahamba ngayo ngoba kunengozi abazohlangana nayo endleleni imtshela ukuthi ngithe akaphume ngenye indlela nyangizwa nimtshela ukuthi aphume ngenye indlela bangahambi ngalendlela abazophuma ngayo la ngoba uzongena enkosini ungileka nginithethele bantaba kwenzekani la Mageba uvakashelwa abantu abadala bakubo okay wow live emoyeni shothi mase befikile abakhethi indlela nje abenza ngayo bayakwazi ukwenza ngaleyo ndlela njengamanje ukuthi into ephuthumayo le abayibekayo emngozini njengoba bebekuthi akathinta ukuthi uma kuhlangana endleleni abazohamba ngayo kunomngozi abahamba ngenye indlela okay manje njengoba sibaningi singaka nje uNkomose ukukhomba ngakuphi umuntu ubani lo xwayiswa eyamakhethi uyena uNkomose okay right kwenzekani Nkomose ufikele wamakhehla manje hayi uyabona ake ngikhulume nawe mntana masihambile mina ngukhokho wakhe okay ngukhokho wakhe mina ngithi ngizomvikela umzukulu ngoba bekade sengiyibonile inkinga abazobhekana nayo uma besuka la manje ngithi ngimxwayisa ukuthi angabe saphuma ke ngaleyo ndlela ngoba uzoba nenkinga umntwana kuyezwakala Nkomose wayibona yonke lento iyenzeka sihlale si-interview abantu on this show but now you see this now if ungasuye kule platform uzobona ukuthi kwenzekani my guest uNkomose la efikelwa ke abadala wayicacisa Mageba siyabonga nangumlaleli bekade buza lana